أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتفكا بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا خدا عز وجل دا قرآن كريم دا وها قوتيا جم دعاء بخوازن أزي جوابا دعاي وبدم. وديس خدا عز وجل قوتيا أجر نج دعاي وبانا ما چه قيمتي وهبو. ادي قالي مسلمانا بروجك إبراهيم أدهام البصرة دچارشير دمشي دبي إنسان هاتنا دوراوي ليقهان هفدو وجيرا وها قوتن قويا أبا إسحاق يا بابي إسحاق چيا چجمه هاتيا أمش خدا عز وجل دعاء دخوازن وخدا دعاء ما قبول ناكي. يعني خدا تعالى قوتيا الدعاء بكن أزي دعاء وقبولكم، وأم دعاء دكن دعاء ما قبول نابن سببي وچيا. إبراهيم أدهم خدا جي راضي بي وها قوت قو قلبي و بسبب ده تشتا مريا جبر ويكي دعاء و قبول نابن. قوتن ما أو ده تشتنا يعني قلبي ما بسبب چم مريا أم تخوازن ويهن ببن. إبراهيم أدهم وها قوت قوين دبيجن أم خدا ناستكن، خدا حقا، خدا يكا لبلي ون حق خدا أدا ناكن. يعني ون خدا تعالى قبول دكن، ون ربيتيا خدا قبول دكن لبلي ون حق خدا بجه ناينن، ون حق خدا أدا ناكن. مثلا باورياوي بخده هيا لبلي الميج ناكي، باورياوي بخده هيا روجي ناگري، باورياوي بخده هيا زكاة نادي، باورياوي بخده هيا ناچه حجا خناكي. تشتغو خدا عز وجل امر کرن وان تشتا بجه ناينن. خدا تعالى قوتيا قدر ديو باوي خو بگرن، قدر ديو باوي خو ناگري. خدا تعالى قوتيا قدر جيراني خو بگرن، قدر جيراني خو ناگري. خدا تعالى قوتيا قدر فقيرا بگرن يا اقرباء خو بگرن قدر واناگري. خدا عز وجل قوتيا دروا نكن دروات كي. خدا عز وجل قوتيا ظلمي نكن ظلميت كي. خدا عز وجل قوتيا فايزة نكن فايزت كي. خدا تعالى قوتيا قتل نكن قتلت كي ظلميت كي. يعني قوا خدا ناس كريا لوين أمر خدا بجه ناينن. أب يك سبب قو قلبي ومريا. ياد دوا وند بيجين أم حش پیغمبر دكين كيفا مش پیغمبري مرتي حضرت محمد مصطفى كيفا مزحف جيرتي لبلي وتركا سنتاوي كريا. وند دريا پیغمبر دا نامشن تشتي قو پیغمبر دكي ونوان تشتا ناكن وند درياوي دا ناچن جبر ويكي قلبي ومريا. أبونا ددو يا سسيا ون قرآن تخوينن وقرآن خونديا ون قرآن عمل ناكن. مثلا قالك أمر خدا دا قرآن دهنا ون بجه ناينن. قالك تشتيقو خدا قوتي خوشوا دور بگرن دا قرآن دنا ون خوشوا دور ناگرن. مثلا دا قرآن دا قوتيا بيا خدا بكن بيا پیغمبر خدا بكن ون ولو ناكن. دا قرآن دا قوتيا ش خدا را عبادت بكن و قنجي بديو بابي خو بكن. دا قرآن دا قوتيا قنجي بفقيرا بكن بيتيما بكن بأقرباء خو بكن بجيراني خو بكن بهوالي خو بكن.
خدا عز وجل گوتیا فایزê nekin, zulmê nekin, şirîka çê nekin. Êdî we Qur'an xwendiya ama hûn bi Qur'anê emel nakin. Ev bû sê. Ya çara we ni'metê Xuda dixwin, qenciyê ku Xuda li we kirina hûn wan ni'meta dixwin ama hûn şukrê wan ni'meta nakin. Ya çara ya pênca hûn dibê şeytan neyarê me ya. Hûn zanin ku şeytan neyarê we ya ama hûn weke şeytan dikin. Tiştê ku şeytan dibêje hûn wî tiştî dikin. Hûn dibine muwafiqê wî. Hûn weke wî dikin. Hûn xwe jê dûr nagirin. Madem ku şeytan neyarê we ya, weke şeytan nekin. Miho biya neyarê xwe nakî. Tiştê ku neyarê miho dibêje miho wî tiştî nakî. Çunku miho zanî ku neyarê miho ye. Neyarê miho qenciya miho naxwazî. Êdî wa we got şeytan neyarê me ya ama hûn weke wî dikin. Ya şeşa we got cennet heqa. Hûn zanin ku cennet heqa. Ama hûn ji cennetê re emel nakin. Emelê ku we bibe cennetê hûn wî emelî nakin. Emelê ku miho bibe cennetê çi ya? Emrê Xuda miho bicih bêne ya, xweş heramiya miho dûr bigire ya. Ev emel miho dibe cennetê. Hûn zanin cennet heqa ama hûn jê re emel nakin. Ya hefta we got agir heqa, cehneme heqa ama hûn ji cehnemê narevin. Emelê ku we bibe cehnemê hûn xwe ji wî emelî dûr nagirin. Gerek emelê ku bibe sebebê ku miho herê cehnemê miho xwe ji wî emelî dûr bigire. Êdî hûn dibe cehneme heqa ama hûn xwe ji wî emelê ku we bibe cehnemê hûn dûr nagirin. Ya niha hûn ji xew şiyar dibin, hûn dest bi eybê insana dikin. Xwe bi eybê insana meşğûl dikin. Behsa xelkê dikin. Filan kesî haloya, bêhvan kesî haloya, filan kes halo kiriye, filan kes halo kiriye. Yani çawa hûn ji xew şiyar bûn, we çavê xwe ji xew vekir, hûn behsa eybê insana dikin. û we terka eybê xwe kir. Hûn eybê xwe nabêjin. Ya deha we miriyê xwe veşartin ama we ji we îbret nestand. Hûn miriyê xwe diveşêrin, watêxine binê axê de hûn ji we îbretê nastênin. Yani wî nabêjin em jê rojekê weke wa bimirin, em ê kevne bin vê axa sar da, em ê kevne vê qebrê de, ne derî tê de heya, ne pencere tê de heya, ne av tê heya, ne xwarin tê heya. Ev qa axê kevê ser pişta me de. Yani em jê rojekê werne vir, malê me, ewladê me, serweta me, ti menfiatê nadê me. Yani we jê îbret nestan. Ji ber wê yekê qelbê we î miriya. İnsanê ku qelbê wî mirî jî bê, duayê wî nayêne qebûl kirin. Gelê misilmana sebebê ku dua qebûl bibin, yek jê gerek qelbê miho î hazir bê. Gerek qelbê miho î nêxafil bê. Gerek goştgirtina miho ji helalî bê. Cilê miho ji helalî bin. Miho bi helalî mezin bû bê. Heta ku duayê miho qebûl bibin. Êdî gelê misilmana heqîqeten ev gotina İbrahîmê Edhem Xuda jê razî bê, ku sebebê dua qebûl nabin, hemû jî a di cihê xwe de ne. Careke diyem tekrar bikin, ehlê Besrayê hatine cem İbrahîmê Edhem, ku çima duayê me qebûl nabin, ku bi sebeb dih tişta qelbê wê miriye ji ber wê yekê duayê we qebûl nabin. Ku çina ku yek jê we gotiya em Xuda nas dikin, hûn heqê Xuda eda nakin. Ya di dua hûn bêm hişt pêxember dikin, we terka sunneta wî kiriya, ya siya we Qur'an xwend, hûn Qur'anê dixwînin, hûn Qur'anê emel nakin, ya çara hûn ni'metê Xuda dixwin, hûn şukrê ni'metê Xuda nakin,
یا پێنجا ون دەبێ شەیطان نەیارێ مەیە ون وەکە شەیطان دکن یا شەشا ون دەبێ جەنەت حەقا ون جەنەتێرە عەمەل ناکن یا حەفتا ون دەبێ جەهنەمە حەقا ون خۆش جەهنەمێ دوور ناگرن یا هەشتا ون دبێژن مرن حەقا ون خۆژێرە حازر ناکن یا نەها ون شخەو شیار دبن ون دەست بە عەیبێ ئینسانە دکن ون تەرکە عەیبێ خۆ دکن یا دەها ون مریێ خۆ دڤەشێرن ون عیبرەتێ ناگرن دیگەلی مسلمانە خدا عەزە وەجەلا فکر بدێمە عاقل بدێمە گۆ ئەم ئەمرێ خودی تەعالا بجه بێنن ئەم دریا پێخەمبەرێ خدا دەهەرن ئەم بە قورئانێ عەمەل بکن ئەم شکرێ نعمەتێ خدا بکن ئەم خۆش شەیطان دوور بگرن ji bona cennetê em emel bikin em xweş cehennemê dûr bigirin em ji mirinê re xwe hazir bikin û em eybê xwe bên bîra xwe dev ji eybê însana berdin û em ji miriyê xwe ibretê bistênin Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bidêma di axiretê de jî qenciyê bidêma û me ji azabeyê gêr muhafaza bike Xuda Azze ve Cella zarokê me salih bike Xuda Azze ve Cella dêwbavê me efû bike Xuda Azze ve Cella şîfayê ji nexweşê me re bişênê eybê me bisitirênê yê got deyndarin Xudê Teala sehlayiyê ser wa çê bike got deynê xwe eda bikin û Xuda Azze ve Cella عذابê goşxuda pê ve nikarê rake wî ezabî ser me rake Xuda Azze ve Cella sebrê bi ser me de bişênê lingê me sabit bihêlê li qarşê kafira alîkariya me bike xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin